Assalamu alaikum, hurmatly bizim kanalımın katılımcıları. Amansаңдар. Doğanlar bugün 26 iyul 2020 жыл Базарқұрған жылқы базарындабыз. Андықтан бізбен болыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, ұсыныстар болса комментарий жазып қалдырсаңыздар болады. Алғаш эле ушул Калтатайдан тартайын деп кештим. Акчасын канча сурады ака? 60 миң сом. Базар багылды элекпи? Базар багыл элек. Кайсыл жердин тай экен ака бул? Советский. Советский. Телефон номерлери айтабызбы ака? Эгер бүгүн сатылбай калса 0700 менен 76 53 53 ушундай жакшы тай экен туугандар. Эгер жаккан болсо төмөндөгү телефон номерлерге чалып байкап билсеңиздер болот. Арчагынан тартып көргөзүп коеюн силерге. Тагы бир Калтатай туугандар. 42 миң сом сурап атат. Ушул тайга 40 миң сомго соода болуп атат. Багабыз 55 болот. Ушул бени туугандар кулуну менен кулунун эркеги экен 90 миң сом сурап атыптыр. Ушул кунанды туугандар 100 миң сом сурап атыптыр. Жакшы кунан экен. Акчасы 100 миң сом кеми бар дейт. Ошол эле жанында да кунандар бар 75 миң сомдон кеми бар дейт. Ортодогусу бышты болуп калыптыр уже, карасы бышты экен. Жанындагылар кунандар экен. 75 миң сомдон сурап атыптыр. Могу үчөнү 75 миңден, могуну 100 миң сом сурап атыптыр. Бунун тигилерден кандай айырмасы бар? 100 миң сом кем, мына ошондой эле булар 75 миң сом сурап атат. Телефон номер айтып койсоңор туган. 556 11 24 54 номерин чалып байкап билсеңиздер болот. Майлуу сонун кунандар экен бул. Ушул кунанга 70 миң сом сурап атыптыр. Ака, базар багылды элекпи? Мына багылды. Канча бердиңер ака? Канча беришти? 65 миң сомго берип турабыз. Ушу кулунду 37 миң сом. Дагы туугандар. Ошол эле жанында мына кичинекей бар экен. Болушу 25 дейт. Кичинекей. Чоңун 37 миң сом кеми бар дейт. Акчасы канча экен досум? Акчасы канча экен? 15 миң сом сурап атыптыр. Желиндери чоң экен. Канча литр сүтү бар мунун? 2 литр сүтү барбы? 15 миң сомбу? Козгошолор 5 миң сомдон. Аныгла, арзан гана, дыйканбыз. Андай эмес. 5 миң сомдон сурап атыптыр. Канча кылды? 5. Кем барбы дейт 5те. Козгошолор оптумга 6дан дейт.
bir qo'ron qo'ylar ekan. So'rayvering aka. Qaysini? Narx o ekonu 9.000 so'mdan deydi. Narxlar 11.000 so'mdan ekan. Qo'ziqo'zqalar qanchadan ekan aka bular? Kemi var da otta. 7.000 so'mdan kemi bor deydi tog'amiz. Sizlarga qanchadan ekan aka? 8.000 so'mdan deydi. Yo'qsiz qancha ekan qo'zlar? Aytmaysiz qanchadan? Junovi 13.000 so'm kemi bor deydi qo'zlar. Qo'chqorib aka? To'g'rigachi bu? 8.500 so'mdan. Shu qo'chqorlar. Hisarlar boshdan qo'chqorlar ekan. Yetti hazır. 400-700 qo'ylar. Doğru çıkarmıyor koy çıktı. 8.000 so'mdan so'rayapti. Siz aldınız mı? Aka qo'zlar qanchadan ekan qo'zlar aka? Qo'zlar 5.000 so'mdan ekan. Bular Jumen 6.500 so'm deydi. Şu 3.000 so'm bor. Jangali alışıptı. Canlı öyle 3.500 so'm so'rabdi. Semiz qo'ylar 23.5 mingga so'da oldu hozir. 23.5 mingga berib berdi. Semiz 7 qo'ylar ekan. Şu urg'ach qo'ylar 8.000 so'mdan 15.000 so'mgacha endi. Şu semiz qo'shqorda 25.000 so'm so'rayapti. Ulçon qo'shqorda 25.000 so'm. Doktor. Mo 20.000 so'mdan. Vereyim onu ha. Şu ulçon qo'shqorda 40.000 so'm. Kaç sezonda kaybeden hemen oldu. Kuyruqda Şu qo'shqorda 7.900 so'm olib bersam edi. Aytmadingiz-ku, pulni ishlab qolgan. Keskini özüm olurken aferin dedim de. Aya kayıt çalayçı mı mağaz? Pazar. Qo'zlar qanchadan ekan aka? 7.000 so'mdan. Nima? Ciğeri kaydın ayıttı. Urg'ach qo'zlar 7.000 so'mdan olibdi. Qanchadan berib berdingiz aka? 6.5dan berib beribdi. Aşağı yoktu alma. Urg'achmi bu? Urg'ach. Qanchada odasan? 6.5. 6.500 so'm. Bozor bag'ildi o'g'illekmi? Öyle. Hem girdik. Jangiga kelibsinglar-da. Orada pazar tapmadı.
Туугандар, бүгүн базар арзандаптыр негизи. Бирок эттин баасы кымбат, 370 сом болуп турур же. Базар арзан, эт кымбат болуп атат. Туугандар, андыктан кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар. Видеого лайк басыңыздар. Сунуштар болсо комментарий жазып калтырып, видеону досторуңуздар менен бөлүшүп кетиңиздер.